Enjak celeman nyaman beda etisah ya deti. Pas tidak nengenjak semangkat. King beda apa? Ya bener kayak setelah neng tidak Gus. Reng tuh waru nih serga kata. Sibuk sarang kelakon. Kan bisa ngobu karyawan di. Kimon bisa aku. Tapi keng reng luar nih kan. Kimon tepak kau orang sejujur. Mon orang selok jujur, kutapah jahat. Terus tadi nak bila lagi ada semangkat jadi. Mon norok jadwal penerbangan. Insya Allah gede Gus. Itu yang kok sepuaran ya. Engkau aja tadi apa? Saya kesangwakin dah jadi. Apa Gus? Kisangwakin na. Angko rentar karena kayak ngamit Gus. Pol na hidilang ketreta sangko. Ya alhamdulillah mun hadilang angke engkau akad ditetan. Ayo, kopi nu sambil aku. Ada darah kamu ya, si nyaman kah? Pula kartu, cuma. Ya, yuk pula berdena anak desa. Tapi kul siang lah, nah ada nak anak malah mulai kape paling. Sini lah. Ya yuk. Ira apa tahu capek anyar pas dulu tak meta-meta. Ya, Cin, mungkin urusan ji kawan, urusan sing masih. Dia apa nih jalan tretan nar ya, mana jalan anjing keluarga na, jalan pisang, bakal jalan kota atau ke pura yang untung ya. Ya kau tuh lah kardi tretan. Ya mon berurusan bi orang kadi repot lah karat. Mon tak ningi belai. Iyalah kerder. Lagi, degar juga yuk. Ampun apa Pak, cek kelaku setuju. Itu sampean sopan. Ya tak markena songkan ya nak. Bapak je nyari kegiatan malah tak sakit ke kapi. Mun misalkan petok kuto istirahat to beten ya sajen sakit nak. Ki bener senek Pak. Estona betul ke parlo istirahat. Serawan deh sampean songkan pemendengaran era telesuba. Ang jenak akad di almarhum ibu mun soro ceramah cek pe lega. Ki cek ring kula nika kebeter ke sampean. Bang lemari amet kerakena cek enterakan nak. Ki Pak Lestari. Malahan kakak senyoro kula nang sampean songkan. Oh, ya alhamdulillah deh. Kilo Lestari si macet ki. Abek. Hedele. Bila na pada dinja hede? Ki kuruan. Nika kopi sarang jajan mas DR gini. Kengkule terus peleman Pak. Ya compok kelakuan ki banyak bolen kilo Lestari. Ya rale sabek dinja baile. Deki minggu lieno mau kopi nya kelakuan kengki banyak kilo mari ya. Kilo peleman ki. Iya, tengah lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah. Neso. Aduh, gila. Areng sang kelampi. Apa nih kurio?
Kau tak selalu ngaku sering nak. Boleh si TV. Tak kosan berjaga. Tak abid kakak merah. Lo, kita boleh kok. Duh. Kamu adi, mek keburu. Aku coba ada, Bu. Beda, yang beda sabar. Coba bangkat gitu. Ya mun hede parlo, entare ke sabar. Jauh gelu, Bu. Anton gue kayak ngerok motor selo nih. Nih kak nih, gue kayak ngerok motor selo di kampus. Selong sampai. Customer service. Kayak gue lagi jam gimana hari. Gue sih inter ke Jakarta atau aku update dari sibuk. Iya, deki ini kok lagi aturakin dek Agus ya. Sampai dah gimana? Mulai ya, ki buru anyar ngerem dek sabar. Kita orang mana bareng sampean? Gila karang ko Astri keburu. Tang kompor ke lupai lo paten. Tangki buk, tore buk. Lo ngerepotin ya. Enten buk, kan les jalur. Ya yuk mulai ya. Tore buk. Heeh. Kamar melok tik dateng tar melayang lekat ya abis tuh. Telepon boy. Tuh, cek siapa sih nelpon kena? Tuh, cek monto kena. Pas tak neng Cina kis kecek lekah. Lo apa he? Bukan mau kocang. Tuh limat engkau arjeng sama melayang cek abis tuh. Ya lu apa? Ya aku hanya mari nolongi orang labur Oh, ya wes bingko cangko ntar melek ke Arab mek telo cek abis tuh. Ya aku tak lo mereka harap pada habis retan. Sering ada tahu TV cek mon Korea jalan. Beda ngaper. Ya lalu kalau nentos gardu aja. Oh, ya wes ya. Tulian tengah teh dan teh bingko nang kena. Yud. Kak, ambu di men. Meka atena. Iya lek. Stop. Manabi eker peker. Oh di etisen cek sain tangki kak. Iya bener kun karo sae lek. Mau di etisi jejek nek mat. Maksudnya kak? Bede bayang aki bae lek. Mon kita ode etisa. Tandi PC, kita bisa ngalak mentah-menan. Kadi tenggeng, terus dauna, kates, bisa ke bayi kakanan lek. Mon kota, tandi PC apa sih kakanan? Selain jele, mun kita bede etisa tenang deh lo ram ya kadi kota. Pikiran je kadi menyatu ban alam lek. Teti kita sebede etisa maku tandi PC acora keng paling sogi goreng lek. Engki leres engki kak. Kula emot dimen bekto merantau. Bos kula nih. Kati sobung bekto saya untuk istirahat. Ya iya lek, pitu jauh. Emak di mak aja nyamanan netizen lek. Sampai berdecak-ocaan, mau nyari tunya neng ekota, mau nyari ketenangan neng etisa.
Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakus boy. Kakus juga bro. Selamat Gus, Be. Kamu Arif? Hari yang menikah boleh setia, aku sudah ada aja. Soalnya beda orang. Rep, Iya Gus. kamu amalan cengengan orang ke? Kamu aku? Ntar dari mana tahu Gus. Biasa anak muda ngegame. Lagu nih de pagi tok sisi lain. Reng tuan rasa tolong jong. Tak semolan ji Gus. Kok gelap mari nolong kita orang tua. Setelah boleh cina refreshing otak dulu. Deh iya. Iya Gus. Yalah kok kak dia Gus. Iya. Tengah terlip. Mana bina kanak ngode semangkin akati cung penteran sarang setuaan tangki kak. Ya bener cung penteran deh. Lakar ce manusia tiji ya. Ada orang gendeng. Maksudnya kak? Ya maksudnya dia le. Marken abang tibi aroma sepenter. Ketilopah dek carana. Atata ramah. Atengka ada orang. Ima ada setuaan. Wah ima ada sengodaan. Dek ya dia model nak kanak ngode zaman setia le. Tuh. Cek romantis aku sorom lho. Kok babi le ya? Corak beda suara orang labu le. Engki kak. Tos kan, tegur. Aduh, Alah kok apa dia nyenditi? nyeri gentak Gus. Cek tahu, mai tolong Gus, sakit Gus. Aduh. Sampina sepedaan pada ntar dek kardu dulu yuk. Bedem buka yuk. Ayo. Tujuh ini. Gus ya, masuk. Bila datang di? Malam mabuk. Rame mau deh di. Kelakuan ruwa Gus lekan nengkin aki Gus. Man boleh kau kerong ke hidup. Cale siang riang. Biasanya hidup lu dina, makanya kau langsung kena. Dek remah usaha di Jakarta di lancar ya? Alhamdulillah lancar Bu. Iya mau lancar. Ayo batu lihat bini di. Malah beda hasil sendi usaha. Ku tak teruaneng kau Gus abine Gus. Pinggilo nemu. Jadi mana mau hede nampe kereng bini. Ban boleh. Hede nyari reng bini saya apa sih di? Ya, saya pasti soleha Gus. Nerimang ko apa badan nang, bane nerimang ko beda apa? Coba ada Gus. Akan dibuk rom dari dua. Kadang ko tunggu. Iya tak kira nemu di. Cek telur boy cepat arangan lo pada hede. Iya Gus. Iya. Tuyak sabun ada. Buat komben cek banyak ang. Kok kita mulai sabun perlu kang? Tuh, ya kopi kakak mek kilo luang sama sekali. Kamu orang ah.
Kak, Iya. kopi ini macam lok luang sama sekali. Iyalah karena kok ki makan sampai nere, sampai ada apa kana. Heda keng kam aja. Mulai ki ke toko sekecil ki sabuk kombean banyak sabun sabun. Iya, tengah telek. Ki, assalamualaikum. Waalaikumsalam.